Iya po karaniwan ining kakatamong piyestang pagmasusyan ngeni ing piyesta na ning Virgen o Nuestra Señora del Pilar. Bakit po? Uli pong tandaan tamo po, ini pong pamipatilip na ning Virgen Maria ngiti, milyarya anyang babyeya pa ing Virgen Maria. Ing kwento yapin po, anya po kanong kayari ning Pentecostes, tambing yang minta i Santiago at menaralya king maya pabalita karin king Espanya ngeni, itang ausan ng Iberian Peninsula. Pero po, ing pamananggap daring tao, makanta kapali. Anyapin po, ikwa ng Mila Kolub Santiago. At anya pong Metungaldo, inisip ni nung muli niyang pasibayo karin king Jerusalem. At anya pong atsuyo king dalan, pabalik king Jerusalem, de po, ikwa na pong mepagal, anyapin po megkeraya, keta king metong ayasyas. At ketang asyasayta, mi patudtudya, at ketang paninap na karine ikit ing na Virgen Maria. At sinabi na ning na Virgen Maria, po, ka masisira halog. Uling bandang talbi, ika ing mananam, pero ing anak ko, yung papamunga. Po. Tandaan tamo mo naman po, ini po, kalupa nining milyari, po, kang Jacob, po, king matuang tipan. Mo po, atin mo naman pong panahon na maglakbay Jacob, at may pagalya, at niyang may pagalya, migkeraya, king meto nga bato. At ketang batong ita, po, may naginip ya, ikit ning mi bukulating banwa, at ikit no puring anghel, tipa manikla. Po, papunta king banwa at papunta kaya. Po, titipalan papunta kaya, mamanikla papunta banwa. Anyapin po, siguro iting metong karing bagya, dapat tamong lawin king biyeta mo. Mumuna, tandaanan tamo, gana-ganay tamo, papagal. Gana-ganay itamo, ning kayang masisira talup. We need to recognize that. Anyapin, anyang pandemya, metong amibye king kakatamong kamalayan, nano po. Yapin po yung kakatamong mental health. Anyapin po, kailangan ng kayi, ing metong karing bagi, makawulo, is to recognize po, the state that we are in. Balo tamong i-acknowledge. Eta naman po Superman. Eta mo Darna o Captain Barbell. Eta mo nga ningagyuy nga gana-gana. Anyapin ng kailangan din magpahinga. Kailangan din humanap ng kalinga. At sasabihan na kay katamo, ni kay katamong piyestang ini, mumunang dili, tandanan tamo, itang lugod at pamipasikan ake katamong pantunan, itamong Kristyano, mumunayang manibat kingapong Gino. We need to find our strength in God because He is a God who loves us. Ita dapat ing metong karing bagi ay isimpan tamo king puso tamo. Ita dapat ing asyas, akakatalakarana ning kakatamong sikanan na king gana-gana, whether we are successful or we are a failure in life. Ing Gino, mamalis. Kaluguran na katamo. Ing yato kasi sasabihan na kay katamo ning kayi, tanggap tamo mo, kaluguran da kamo, potang ika, magtagumpe ka. Pero nga pong ginusasabihan na kay katamo, it does not make us less His children. It does not make us less children of God, and He is proud of us, whether we fail or we succeed. Anyapin emo, anya pong ketang kwento na ning alibughang anak, the prodigal son. Pareho nung anak, itang may natiling tapat kaya, king kilubdaring dakal banwa, at itang anak amiging alibugha. Mamalis ing pangatatang na ningapong Gino. And we need to take pride in that. We need to have comfort in that. Ita dapat ing pasikan kay katamo.
to actually try again when we fail, and to actually achieve more when we succeed. Kadwa pong bagi, sigurong dapat tamong lawin. Siguro we need to be patient. Ning kaya po niya mas stress tamo, kasi itamo mamalagwa tamo. Burita mo, itang gewa tamo, tambing tamong akakit itang bunga na. Burita mo, one time, big time. When we strike it big tambing. Pero po yung sasabihan na ning Nona Virgen Maria kang Santiago, nano po, ikay menanam. Just plant the seeds. At in the end, it will be the Lord Jesus who will make them actually bear fruit. Tamo nga agawaking sarili tamo. Paborin tayo yung grasya ni nga pong Ginoo. Sana atin niyang espasyo para kay katamo manigobra yung grasya na ni nga pong Ginoo. That the grace of God always have a space in our hearts to work. No? Kasi po ning kay, balata mo kailangan, we need to do it all. Balata mo, kailangan itamo nga ning gawa kanyan. Tandaanan tamo, itamo bilang Kristiyano, manalig tamo king grasya na ni nga pong Ginoo. We do it or we give it our best, and of course, God must do the rest. Kaya ba't katlupong bagi sasabihan na kay katamo, ning kay katamong kapiestan ngeni, ning Nuestra Señora del Pilar. Bandang talwi, sana po balo tamong luguran, itang daki abiniena ni nga pong Ginoo kay katamo. To love what we do, so that we will always give it our best. Nung lawin niya po'y Santiago, anya mo penandamana itang pagal, penandamana itang sakit na ampo pa itang heartache na ning eme mo nga itang kayang daraptan. Bakit? Kasi talagang ligura na itang gagawa na. Imagine niya po, nung lawin mi, anyang panahon the Iberian Peninsula, or where Spain and Portugal are, is already the end of the world. Kaya pong panahon ng Kristo, ita pong karelang worldview kanta, that's already the end of the world. Mo po, pa po kanta may discovering Americas. Po. Anyapin po yung yato, mayayari yaketa. Kayapin po hanggang yan, iking Compostela po, tapong El Camino ka, mo po ating shells, uli na nitang malapit na ketang sea. Po. Anyapin po, nung lawin tamo, luguran tamo. Let us give it our hearts. Baloy pong ining panahon tamo kasi ning kaya rin aliwang tao, magobrala just because of the pay. Ding aliwa magobrala kay katamo, bankan tamo. Atin lang nga sabing obrada. But they do not love their work. Ding kaya rin aliwang tao, they're so busy looking for love in many different ways. Ning kay pati ka ring aliwang tao na ning kay lagi lang broken kasi manakit katulid to. Pero yung kutang, ingobra tamo, luluguran tamo. Ding aliwa pong tao, ring matuan tao, lagi din sasabihan niya minunang panahon. Tandanan mo, nung nuka rin ka, itaytang dake abinina ni nga pong ginukeka, king ubasana. It is the part given to you by God in His great vineyard. Anyapin po sana, let us learn how to love the vineyard of the Lord. That when we work, kalupa na po ning sasabihan ng San Pablo, sana akakita mo, ing pagsilbihan tamo, ela tao, nuning pagsilbihan tamo, ingapong Ginoo. Because in the end, when we actually give it our hearts, whatever we do, we are part of building up the kingdom of God. Amen.